Amuntulan na kita, gogo. Waktu ipagpupuso, isip pangadjian, amo ini pagtugpar si magawawan kita niyo sa kababangon. Ya waktu nila, ya waktu binaw ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Magsadiakan mo insyaallah manipog kita sa pangadjian sa kailan sa aming panatayan, aming tumawhan, karitaan, sa pagtumbasan ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat sa tanggulang po may nasikitan yung ako na ipagsunod tayo. Paluhay, بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله كما أمر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jarinya mga kakasising kami ha agam Islam, amo hindi magbabati laol, manayng hukisin pangadjian, ipagtukba si mga kakuruhan, na pangayon na tuudwa sa Allah tabaraka wa ta'ala bang mayang kitanyo, ahukutun niya, hapamando sin agama, salta patutukon niya, hapang Hindu, iban hapanindog sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maulin niya, mapuas sin panukbali na to, sin pamuji ipatuhan na to Rabbul Alamin, iban sa salaman ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, in man yu'tiyo suyusuyo sin kitanyo, hawak to hawpo ini, amuna in sa lagu pakaradyaan sin agama. Amo India akan sin Allah Ta'ala salta piya wajib hambuk atau akan tiap-tiap Muslim in umingat kanya. Amo na in panawag-tawag kapag tawhid kapanunggal akatunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In panawag-tawag pa syahadat la ilaha illallah atau akan panawag-tawag pa pagsumba pagkatunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in ini diaka sin Tuhan na tu Rabbul Alamin salta amo ini in pianawag-tawag sin katan karasulan, amo in piara sin Tuhan na tu Rabbul Alamin
patiap-tiap kauman. Amo na manawag-tawag sila. Kapag nagsaksi pakatungga sin Allah, sinwayroon mapatusumbang pagtag-ipunan malengkan siyara. Sa ating panawag-tawag, kapag tawhid, ini amo na ini sa laggo hinang. Amo sa laggo hinang bang nakahinang imbar iman. Pahinang ini na magdapa-dapa na siya sa taud-taud karayawan ng Allah. Hinang piyamda kasintuhan na to Rabbul Alamin ha mga karasulan. Pagluwa ang Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afarman sin Allah surat Yusuf ayat hanggat uswalu. قال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Di ayat ini mga kakasih agama Islam, inikhitab pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay diaksid Allah Ta'ala in Nabi alaihi salatu wassalam sinhi papabayta pamanusya pa ummat niya. Indan papag-ibadat pakatunggasin Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hadi sabili ay Muhammad ya Rasulullah baytai pamungan baytai sila sin impanawag-tawag sin mga karasulan iwan sin mga kasahabatan niya amo na in panawag-tawag kapag sumba pagkatunggasin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta law sin Rasul alayhi salatu wasalam amo ini in piyang-awi-awi ko hamano siya. In manawag-tawag in sumumba in magtawid fa Allah ta'ala labay ding habasira labay ring ha ilmu labay ring ha ilmu iban hayaqin karena in panawag-tawag ini dakan sin Allah suway siya tumaytay hapangati ha ilmu iban yaqin ay in mano siya amo in manawag-tawag mari papagtawhid suway in kaunan niya aliman bima yad'u ilayh amo in makahati siya kaingatan niya bang uno in pianawag-tawag niya. Surihay ni ayat ini biyay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indan amo in dan pianawag-tawag niya hamano siya. Amo na indan sa wasa. Amo na in maun papagtawhid sa wasa fa Allah tabaraka wa ta'ala sa labay nga ilmu iman yaqin. Demikian in mga sahabat niya amura isab ini in pianawag-tawag nila demikian na nawag-tawag sila na ngabi-ngabi hamanga manusia laway ring day sa ilmu iban hayaqin. Karena itiupihan nila amuna in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na mapuwa simbeta sin Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuwa sin diak ng Rasul alaihi salatu wassalam piyabayta indan amu in kabayan sin Allah na sumay salamatun sin tiap-tiap mananawag-tawag papagtawhid in Allah subhanahu wa ta'ala ding hapag ibadatan salamatun niya in Allah ta'ala ding hapag syirik. Salta salamatun niya in Allah subhanahu wa ta'ala hakatan una tibayhuan amo in mahinang tiranan sini kapag sakuto hapag tag-ipunan
Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga myulla sin Allah. In panawag-tawag patawhid. Amuna ini in sarayaw-rayaw wadhifa. Ikatamag lagi ng inyaangan-angan, inyahangad hulat in maka lawaghin ng amoy malaggo, inikarihil kanya sa salamatahan. Amoy katasing kakunuhan niya madawhat niya, atawakan makawa niya katan. Nain sa salamatahan sin mga sila, na nawag-tawag paran sin Allah, papagtawhid, amuna in ulong iban rida sin Allah, iban sin sulhaan niya. Angkan, law sin Allah Ta'ala, فرمان niya سورة فصلت قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أي ويرون نسر يو هنا ويرون نسر يو هنا وظيفة bang nahinang sinhambok na mamarat sa Allah, in manawag-tawag maun papagtag-ipon pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iman maun papag-amal salih. Dihay ni mga kakasising kami haakam Islam. In pag da'wa aun siya aturan biutang sin agama Islam. In pag pangabi-ngabi paran sin Allah tabaraka wa ta'ala, kapag sumba pakatungga sin Allah ta'ala, biubutangan si aturan sin syara. Atin niya, tumagna kita ring halambang panagdaan, atau kandeng halambang baba bukun magtuy lumatun pamataas. Hasupaya kahatihan sin mga sila tiaabit maun paran. Atau kana supaya kahatihan sin mga sila kapahaman sin mga sila taabitun tamari. Hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam كما روى الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. Muna-muna indiakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hawaktu na diaki Muad matupahula Yaman mangabi-ngabi manaabiti mga Yahud wal Nasara sabab na hazaman niya to hayaman in mataod na wala na amon ay mga Yahudi. Tinya iba sin Nasara at tao sila ring mga musyrik. Surihay ini kaya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga tao hawla yaon ay hambok din mga kauman sin Yaman in mga tao roon takapanghati. Kaya ingatan nila yung kasarunalan. Iban in mga tao halam siyang kauman yaon, mga manusia maligwat. Ahlul ilmi, wal basirati, wal jidal, mga manusia takapanghati siyang kasarunalan, sumakawa tiapok nila yung kasarunalan, biya na siyang mga Yahudi. Kaya ingatan nila yung kasarunalan. Mga manusia yaon kauman amoy sungkat tuon sin Muad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu mga manusia maligwat hasyara sin Allah subhanahu wa ta'ala.
hangkan hindi akasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad, bukon papabaitaan sila magtusin pagsambahayang. Bukon papahinangon sila magtusin magsambahayang. At awakan papahinangon sila magtusin pagpuasa. Demikian bukon da isa papahinangon sila magtuy tinbang in pangata nila miabot na patupungan in subay nila nagwaan zakat. Bukod labay ring ha at tadarruj pagtawagon. At niya liyabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapalahan-palahan. So, kaya iingatan niya yung mga mano sa iyong maligwat sa takapanghati. Hanggang law sin Nabi alaihi salatu wassalam. Law niya ka Muad, innaka ta'ti qawman min ahli kitab. Kaya Muad, insong qawman datungan mo yan, maumpahula yaman na mga manusia day nga ahlul kitab, mga Yahudi, iwan sin Nasrani. Makaingat sila sin kasabunalan in mga Yahudiyan. Iban in mga tao yan malukat, maligwat. Na muna lang sin Rasul alayhi salatu wassalam inhimayta mo kanila. Inisuy-suy mo kanila. Inipanaabit mo kanila. Amuna in pagnegsaksi pakatunggal sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pagnegsaksi pakatunggal sin Allah. May tayat to pagnegsaksi muna in biyanda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Karena in pagnegsaksi pakatunggal sin Tuhan Rabbul Alamin, siya in puunan singkatan. Siya in puunan singkatan amal ibadat ta'at fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadyo ay riwaya lang niya, ay yuwahidullah. Muna in panagnan, himayta mo kanila, amo na in subay sila manunggali, magtuhan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Jarinya law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإنهم عطاؤوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. Artinya, mapuas singkabayta mo kanila insubay sila magnegsaksi pakatunggal sin Allah. Insubay nila tunggalon in Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadatan hapag tag-ipunan. Kaya bayta mo na kanila, mahuli niya, tiyema nila, in panaabiti mo kanila, in manungga nila sila sa Allah, in bang sila magtag-ipon, di na sila huminang limbang, ay di nila nahinangan in Allah Ta'ala limbang, atin niya, piarat saya nila na in pagsumba, pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin panagnaan lambang, na فإنهم أطاعوك لذلك bang in mga Yahudi iba si Nasraniyan iya Muad miyakad na kay mo nag-iman na sila habiyayta mo yan na baytai sila baytai na sila sinikarwa amuna in sabun na tuod fiyardo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in sambayang 5 waktu halong sin hangkarum iban hangkaadlaw. Hatin niya mga kakasiha agama. In pangdaaki sin Rasul, tanitim. Ay yun na in lando in kahalaan niya. Hatin niya, suway mo paunahon in aham, den sin muhim. Suway mo paunahon in labi in mahal ka, iban sin, di nga mahal nga. Ang payan, hazaman na to ini, ang ding hamang manusia, in unahon mahal nga. In labi mahal nga, hibutang paulihan. Sinyari kita ini,
hihinduan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin aturan biarin kita mengabi-ngabi mari papagtuhan biarin kita mengabi-ngabi mari papagsumba sa Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya menunjukin hadis ini dari tahun kita insubay paunahon in labi mahal ka di nga mahal ka mahuli pagkasira na na imaina nagparatya na sinwayron na patutsumbahan pagtag-ipon ng hakasabunalan malikanin Allah tabaraka wa ta'ala na baytai sila sa bunal tuon in Allah subhanahu wa ta'ala piya wajib kanila isang bahayang 5 waktu alawm sin hangkarum iba ng kaadlaw. Jarinia bang indamikyan yan piyarat saya nila na isap kaya hangad nila na kaw ay lima na hinang nila na impagsambahyang 5 waktu. Yunay nila na impag-ibadat sa Allah, impagsambahyang 5 waktu, na marat siya na sila, isumuno lambang damikyan mahal ka. Tanyain, landuin hal ka, amunin syahadatain. Sumuno kanya mahal ka, amunin sambahayang. Isumuno kanya ra isang mahal ka, لوش النبي عليه الصلاة والسلام فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. يا معاذ بان نقطعت نئمنا يهودي إبن النصراني الله يونين لنا إسنبها ينلم وقته نا بيت إسيلا sin sabon na tuod fiyardo sin Allah Ta'ala piyawajib sin Allah Ta'ala kanila bang in pangalta nila miyabot na patupungan amo in sumay na siya kawaan zak na bayta sila ay in sumay nila higuwa in zakat sin pangalta nila hitukbal matto pa mga sila tagmustahak kaniya. Demikian, فإنهم أعطاؤك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. Demikian bang sila nagtaat na marat saya na hayan. Na marat saya na sin bang miyabot in pangata patupungan amin mapatot guwaan zakat kaya hakad nila na marat saya na sila. Naibot lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibot kay mo ya Muad, ayaw mo kawaa in pangalta amuin ka-uukan nila. Sa zaman nakauna na in pangalta sin mga Arab at niya mga unta. Na ayaw mo kawaa in natin niya inunta sa upama mo magkawa zakat, hindi mo in maraw in umbag payaw niya. Malingkat siya at awakan kaiinginan nila ayaw mo kawaayat to sa ingkawaon mo amo impartangahan sabmayta lawsin Rasul alayhi salatu wassalam wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hujab. Demikian diha ini mga kakasi sin kami agama Islam in pagdakwa panawag-tawag paransin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpanawag-tawag papagtawhid, sumayra isang kaumaayad. Ay, bang sila na marat saya na sa Allah. Himinang na si sambahayang 5 waktu. Timunay na sin zakat sin pangalta nila. Nagpuasa na habulan Ramadan. Naibot hali kaw. In makaanyaya kaw kanila. Ibot kamaya kau imma kaanya kau sebab maita. Na long sin Nabi alaihi salatu wasalam ittaqi da'watal mazlum. Kabuga kau ya Mu'adh harwa sin taunanya ya. Kabuga kau harwa sin taunanya maita. Karena in dua asin taunanya ya wayruun tampan niya, taming niya.
Ay bima'na in doa sin mga tao na niya mustajab. Tay maun sin Allah tabaraka wa ta'ala. Hangkan man kita niyo magda'wa na hali kau tuunin makaan niya kau hamad'u. Amoy hata uti abit mo yaon. Alaw mo na in sila ini wera mapanghati. Anahin ang unta na inat niya bihato bihan. Sabi sila ini awam da. Hali kau hapakaradyaan yan. Yakum yun lasin Allah. Sababang kau nakaan niya na bang nangindua fa Allah Ta'ala yan niya mo yaon. Ang pamyustadab sin Allah Ta'ala in piya ngayon niya kay fa Allah. Atin niya man kau piya ngayon fa Allah Ta'ala sin taon na niya mo. Sin bukun marayaw na tartantuay pagduarwa in siya tay maun sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam daytaan na isab kita sin hantangan bang kita maun pakauman sin mga kafir manawag tawag papagtawid sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith ni kan Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma Khaybar la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفض على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Demikian mengamillashin Allah tabaraka wa ta'ala. Di hadis ini hawaktuin Rasul alaihi salatu wassalam na may taihama kasahabatan ayawma Khaybar sin hitukbal niya in panji maun tahambuk usog yuhibbu Allah wa rasulah in panji pagdahon sin mga tauha pagbunuan zaman na kauna ay sibo da di maog imasindiaog iayaran nila in panji sab amuyo uning pangilahan surihay ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam imian siya lang niya hitukbal ko in panji ini konsum maun pahambok usog malasa siya fa Allah iban malasa siya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam itukbal ko in panji ini maun itukbal ko in panji ini konsum pausog malasa siya fa Allah iban malasa siya pa Rasul niya iban kalasahan da isab siya sin Allah iban kalasahan da isab siya sin Rasul niya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
Iman ukabun sin Allah tabaraka wa ta'ala doon kaniya. Daraugan. Suriha ini mga manusia ay mga sahaba. Hasub nila hay ng marayaw. Makawakta pangadyan di hadith ini mga beriman. Mga sahaba. Hasub nila hay ng marayaw. Hapak lumba nila pahinang marayaw. Nakaangan inhambuk din kanila. Nakaangan inhambuk din kanila haruman niya imbang man sintok bala sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin panjiyaw. Sabab na kaya ingatan nila, sinin sila mala sa patuhan, iba pa Rasul niya. Fabata nas yadukuna laylatahum. Akad wala nagtug mga kasahabatan. Simpag ay ibang man silain, tuk, balansin Allah. Inang kataw pahang kataw rin kanila afwan, inang kataw pahang kataw rin kanila inaangan, angan ibang man, kanya hitukbal sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panji. Ayaw yu'taha, ay kay syuba alaw ngay ruwasin Nabi, konsum in panjiyaon. Pag makatubang malaw ngay ako intukbalan sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam akun tukbala sin Rasulullah sin panji. Falamma asbahu غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Waktu man miyabot na may naat na miyadto na sila patampat. Miyadto na sila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkataan sila imaangan-angan, himahangad ulat sin intiap-tiap kanila inbang man kanya hitukba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panji. Sumakawa ilawag sin Nabi alaihi salatu wasallam Ali. Faqala ay an-Nabi alaihi salatu wasallam ayna Ali ibn Abi Talib. Auno lang ya Ali ibn Abi Talib. Faqil ay law si mga sahaba wa yashtaki aynayhi. Ay magmakato bilas long in Rasul in Ali radiyallahu ta'ala anhu. Masakit imata niya. Di siya akan makaini kita si sakit si mata niya. Law si Nabi alaihi salatu wassalam dahan yung siya marikako. Waktu man di matungin Ali fabasaka fi aynayhi wa da'a lahu. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'un. Waktu man di matungin Ali radiyallahu ta'ala anhu na ini liuraan si Nabi alaihi salatu wassalam tabiutan nga sin amat ini alura niya in mata sin Ali ang piang ayo ang dua fa Allah tabaraka wa ta'ala ay imaman kaulian ay saruun doon kaya ulian imata sin Ali radiyallahu ta'ala anhu biya sinwayruun amuin hatin niya ini jimatu kanya sakit mahuli fa'atahu raya na ang panatiukbal kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in panji ang panasya iyan sin Nabi unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Ay bang mabiyakato, ya Ali, na ayaw kauhati niya, babaan indahan mo. Sa hingga dumatong kaumaon pa, tampasin mga sila kuffar. Babaan, indahan mo ay may maana, bukon mo magtuwi in kuffar, gubaton. Bukon mo sila magtuwi bunuon. Gubaton. Sa, uni hinangon mo ya Ali, lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, ud'uhum ila al-Islam. Kaya niya, bag kita nakasud pa kauman, in mga manusia halaw sin kauman yan, kuntara sin Islam. Alaw mo na, bisya ba, kafir da, magtuwi mo po daon. Wayro mo, piya, sampay ka nila Islam. Bukun bihato. Inatura sin pagpanawag-tawag, kapagtawid sa Allah subhanahu wa ta'ala, habay takato sin Rasul alaihi salatu wassalam, magtuwi mo guwaton, in mga sila kuffar. Salaw sin Nabi alaihi salatu wassalam, na taagbita sila, maripaakam Islam. Ay baitaan kanila, illa ilaha illallah. Baitaan kanila in Islam, huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tawhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a.
baitaan kanila ya Ali sininaka ma Islam ay amo na in pagsurindil pahadara sin Allah subhanahu wa ta'ala ay manawid patuhan pakatungga sin Allah magpatikupo kanya sumumba kanya di magsakuto kanya wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah ta'ala fihi iman baita isila sin pia wajib sin Allah tabaraka wa ta'ala kanila dengan mga hak sin Allah ta'ala فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا استفهن كلهم sin Nabi عليه الصلاة والسلام يا علي إن bang أولي هداية sin Allah tabaraka wa ta'ala hambuk sa usuga sabab mo bang hidayah sin Allah ta'ala hasabab ikaw ini ng sabab na ingat ya Ali khairul laka min humrin na'am in kahalkaan niya sinambok tao na kasud pa ka Islam ikaw na ng sabab labi lando in halkaan niya ding hapangalta niya mahal ka ng milyon pangalta bangkaw nakataabit hambok manusia way nag-iiman fa Allah tabaraka wa ta'ala nakapag Tuhan siya fa Allah nakasumba pakatungga sin Allah na ikaw na in nagdapa-dapa hangkan lang sin mga ulama a'zamu wazifatin ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala ad-da'watu ila at-tauhid amo na ini sa laggo hinang bangkaw lumag hinang amo na immangabi-ngabi paraan sin Allah ta'ala manawag tawag papagtauhid sin Allah papagtauhid papanunggali fa Allah subhanahu wa ta'ala sumakawa bang kita manawag tawag mari paraan sin Allah na subay inya hangad hulat sin kita bukun pakarajaan dunya bukun inya hangad hulat kita min hudud dunya hadapun bang kita nanawag tawag paraan sin Allah bang kita nanawag tawag papagtauhid papanunggal sin Allah in hangad hulatun ta amuna in tutungbasan day nga Allah amuna in rida sin Allah amuna in ulong sin Allah tabaraka wa ta'ala bukun inya hangad hulat ta pakarajaan dunya ay na ang invite ako supaya kumahinang uno at supaya kumahinang ding mga tao rakula ataw kana supaya kumahinang nakura maguhanan kanila kumahinang nakura ataw kana supaya ako magkarayahan ataw kana supaya makawa kuin pangatayan nila hinangon nila ko taw maas ataw ka hinangon nila ko ding mga mataas din kanila subay bukun biyato mga kakasiha ka Islam bang kita nyo manawag tawag paraan sin Allah tabaraka wa ta'ala in hibutang na to halom sin bigi jantong na to amon in paghangadulat na to haulong ibang rida sin Allah tabaraka wa ta'ala iba sin rahmat niya ay di makna na subay kita nyo mag-ikhlas sa Allah tabaraka wa ta'ala ay nang panawag-tawag pangabi-ngabi papagtauhid paraan sin Allah ta'ala hasupaya na makakawa kita nyo tutungbasan karayawan din Allah bukun inya angan-angan na to babansakan din manusia hasupaya kita nyo mabantog maingat atawakan ini mapaslod inakal inutok atawakan na supaya mahinang katino din mga manusia amin durungon kung sadya si manusia subay in angan-angan na to na amin tungbas din Allah tabaraka wa ta'ala murah-murahan mga kakasiha ka Islam hidayat taktan sin Allah ta'ala sa dihilang ka ikhlas akatan tibayo sin amal ibadat itukpal na to fadara sin Allah iban patutukon niya kitan nyo diha ka Islam iban diha aqidah sin ahlus sunnah wal jamaah salta patayong kitan nyo sin Allah ta'ala diha hinang ini amin hinang mangabi-ngabi paraan sin Allah mangabi-ngabi paraan sin papamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangabi-ngabi mari papagtauhid salta amo imakahon kitan yung mga manusia dahil nga katigidluman mari pakasawasin agama mataabit na to sila papag-ibadat pakatungasin Allah mapalayo na to sila dahil nga pagsyirik hapag sakuto rin fa Allah Ta'ala
Iban mapalayo na to sila dahil ngayon ng bid'ah, kabidaan, mapatutog na to sila di sunnah. Labi luba na ingkitan nyo, makatutog ha sunnah, makalayo dahil ngayon ng bid'ah, dahil ngayon ng riya' wa sum'a. Iban, ini madawhat na to, ini hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mauli tutupan na mu'di, labang sa upama o mga wala kimugdan, wala imamu, na sahayon na kami si mga kakuruhan, hatiranan, مولي وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.